Bahaya nih, takut nembak guys. Finish him. Waduh, kan bener kan nembak? Sebelum mulai, klik dulu. Klik dulu ya. Halo semuanya, hari ini kita geleng apa lagi ya? Teman-teman ada ide tidak? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar ya. Ditunggu loh. Sementara kita cari mobil lagi aja yuk. Ayo, 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 ayo. Gaskeun. Wow, itu ada mobil fire truck guys. Mobil pemadam kebakaran warna merah tuh. Bisa nyemprot air tuh guys. Keren ya. Aduh, 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 aduh. Oh no. Kena semprot juga kita guys. Wah, kita geleng deh yuk. Hihihihi. Hey. Wadidaw, ada tank warna hijau guys. Oh no. Wih, bahaya nih, takut nembak guys. Finish him. Waduh, kan bener kan nembak? Gak boleh didiemin nih. Ayo kita gepengin guys. Hihihi. Huh? Oh no. Ini satu lagi tanknya warna grey guys. Warna abu. Ada matanya lagi. Shh, jangan berisik guys. Mumpung belum lihat kita, ayo kita geleng biar gepeng. Hihihi. Huh?